Za komparaciju priložene snimke mamografije učinjene 5. siječnja 2018. godine, novi red. Na kontrolnoj mamografiji s tomosintezom vidi se stacionaran nalaz. U parenhimu obostrano ne nalazi se suspektnih tvorbi, niti nakupina mikrokalcifikata. Novi red, uredan je prikaz kože, potkožja, te obje aksile. Funkcionira po principu da vi diktirate u mikrofon isto kao što bi diktirali svoje daktilografima. Samo što se tekst ispisuje isti čas na ekranu. Naglašena sklerozacija prikazane vaskulature točka. MR jetre pokazuje jetru uredne veličine, održanih signala u svim sekvencama, te uredan prikaz interhepatalnih i ekstrahepatalnih žučnih vodova. Super, brz i efikasan proizvod. Učinkovit, brz, prilagodljiv sustav. Brz, efikasan i koristan program. Najčešće koristim funkciju diktiranje. Mini funkcija koju koristim za direktno pisanje nalaza u program. Glasovni predlošci. Mini funkcija je najbolja i najbrža i koristim je na dnevnoj bazi. Nalaz je gotov odmah. Možete vrlo brzo raditi. Nalaze smo izdavali u roku 5 do 7 radnih dana, a sada možemo izdati isti dan. Prije je bilo jako puno tipkanja, a sad je nešto manje pričanja. Mogu i vrlo je ružna ideja. Preporučila bi Newton program kolegama u zdravstvu. Apsolutno i aktivno to radim cijelo vrijeme. Svakako bi ga preporučila svojim kolegama upravo zbog jednostavnosti i brzine Newton diktata. Pa mislim nije ostatak svijeta lud. Većina radiologa u cijelom svijetu koristi voice recognition software. Nakon niz godina upotrebe Newton diktata mogu reći svim kolegama ekstremno štedi vrijeme i novac. Vrlo sam zadovoljan da napokon smo došli na nekakvi svjetski standard.